با صاحبکاری وطنی یکی از اکاجان عزیزم که به نهایت دوستش میدارم. شب و روز پدرم مادرم فقط دعا میکنن الهی دولتش زیاد شود. همون اکما اکی رحیمی غرمی همه میدوند، همه شنیدگی است. میبیان همون التماس اکی رحیمی غرمی یافته تید گفته بسیار آدم میبیاد. از این برنامه از شما که من این چیزایی گفته میگن ها انا دیدید این میدونید شما نمیگفته است. من حالی شوهرم که پورا تا حاضر جدا شدگی نیستم. ما همراه یک فرزند داریم. من به میگفتم که پشیمانی سود ندارد. آخه من به دیگر چی گفتم؟ من آن مرد کیست که همیشه در دوشنبه سیتی گلبهار غفور را پول میپرته؟ همین چند بار گفتم همین نمیفارد من به می کارتان یکم بار پول نمیبرد. دوماتوی بوزبالا در کجای؟ پس در زیر نواری ما کدام بوزبالا؟ یک بوزبالا خواننده بس من یا یک توی خانه به می اونجا با یا خیلی دختران میبیان باور کنید اول لاب میدارد اینجا با اولی باید من که بازی که رسوایم نمیدند منه چی خیال من عجیب. در مهاجران عزیز اگر عین حال ما رو تماشا دارید ما با شما توصیه خوب داریم. اهمیت داده باشید. ما مدتی دراز است که یک شرکت رو به شما توصیه میدیم. شرکت باخا میتواند که برای داکومنت های شما رو تخت نمودن شما رو به گرانیسا برده با سری بلند به جایتون برگرداند. پس به معلوم میتوانید که به باخا مراجعه کنید. بسیار هم شرکت باوریناک است. مرحمت شرکت باوریناک شرکت باخا. درود تماشابین عزیز، باور دارم که تابی شما رو امروز ما خیلی هم خوشنود میگردانیم. برنامه ما ستاره رز عنوان دارد و مهمانی عالی قدر رو دعوت کرده است که از مهارت آوازخوانیش همگی به وجد آمدن. از خرد تا کلان او رو دوست می‌دارند. سراینده خوش‌آواز است و در منطقه خوجند به چون و چرا نامدار است. بیاید بهترش از بس که وقت رفته ایستاده است مهمانی ما رو انتظار کرده ایستادند و من یک مرتبه با اون کس زنگ میزنم که کجا شدن. چرا یک بار تلفن رو قطع کردم. السلام علیکم. گلبهار جان شما نغز می؟ سلامتون خوب می؟ ها ساکن. من نفهمیدم. باید مهمانی برنامه ما دیگر کس میشدن. ای کدام دیگر کس؟ مهمانی برنامه شما من. شما خود جمع به آمده من که برنامه نکره کی کدی کراسید؟ مهمانتون اونجا خور رفته است. بعد یک دو ساعت خودش به من بیاد. ساکرانگرید ساکرانگرید. من نفهمیدم. چه نفهمیدید؟ ما گوش کنید من فهمیدم شما خود جمع آمدیدن برنامه کراسید اینجا همه مهمونای دعوت کراسیدن من چی اینجاندم؟ نه ما دیگران رو برنامه میکنیم. من برنامه کال میمم. نه شما دیسرت با مونده بودیم دیسرت با ما دیسرت؟ بله. نه هان میخواد خیلی همین دیسرت گویش خودم دیسرت بون شده سیام. گلبهار جان ما گفتیم که فردا با شما زنگ زنیم برنامه‌مون مهمون نه کما همین روز تیار شدم همین روز میکنیم برنامه. سلامت باشید که مقصد که به یگان خواتیر به یگان زنگ تلفنی ناگهانی با برنامه ما مهمان شدید. اصلا من فهمم شما می فتزانو بام دیگه بیتون. بله. می فتزانی امپراتور باور کنید کان دخم بود چه میگد بود کان فیلمم دوستی منه. برای چی؟ همین وقتی من شاور کروس که من میخوام فتزانو نبود اینجا با شما کجا رفته؟ مولوی دریا برفته صورت گرفتگی پخش آب خودم خورنده. من اگر نیما شو میکنم نمیشد. ما دیگه با شو میکنم. پس چرا دوماد رو نوردید؟ کدام دوماده؟ دوماد شمایو. چی خیر؟ راضی نمیدوستم. همین قدر خیرمانی خوش رو پیش تو بشینه تو راضی نمیدوستم جان. نه من وای اویلادور می دیر کاری کو ها. خیلی چی برنامه میکنی کو خیلی بناگاه گونته برنامه میبرد. حتما پیدا میشه. گونته خیلی پای برنامه سر کنه باشد همین خوش رو برنامه بر همین زور یکون دامادی هم جانده فانتزیات. تسیز اینجا میوه؟ کجا؟ اینجا البته اینجا نام کشیدیم. راستیگه بینی‌های جای زیبا بینی‌های جای خوشرو تالاری حسن بالا با لباسای عروسی تیار. همونجا لباسای عروسی پشت راست پایین میفری. همین جانده فانتزیاسی میکنیم. اینجا با زاکس میکنیم. وا. زاکس هم جانده میکنیم. زورده. پروست داماد دکوریم با. تو باند. زیخ نشوی. دوماد رو حتما ما پیدا میکنیم. هرگونتش میویم. دومادهای بوزبالا در کجای؟ پس در زیر نواری ما حتما. کدام بوزبالا؟ یک تا بوزبالا خواننده بس من. دومادهای خرابه گفتمان. یک تا بوزبالاش خواننده خودم باشم. اوه تابین گلبهار بانو بهاد نازک است. بله.
стандарти мо ба ҷавобгӯиш наждакар ташаккур тамошобинони азиз қадаш ягу 90 ман гуами нагуами стандарт аллакай қаду бастшам ба шумо ҳа лозим гуфтанам дар кори ман вазнаши моҳош хе фасон бошад қадаш ягу 90 бошад прическааш гарени бошад рангчааш сабсафед бошад камтар риш бошад футболкаш сияҳ бошад ин хел има туе чӣ гуфташи узр мебахшидон рустам монанд набошад ташаккур гулбаҳорҷон азбаски меҳмони мо накаут хӯрданд аз мушти шумо ва он кас то тавбат ёфтана албатта ҳатман мо он касро интизор мекунем ва бо шумо барномаро пахш мекунем ҳа баъди 1-2 соат ва худаш мебиёд худаш меояд тамошобинони азиз барномаи мо ситорарез унвон дорад ва дар барнома ман журналист Рустам Азимӣ ва меҳмони нашри барномаи мо ҳаҷвнигори бисёр ҳам шуху бебок оне ки тавонист аз хурд то бузургро хандонад ва ягон нафаре нест ки аз ҳаҷвҳои ӯ нахандида бошад гулбаҳорбону ғафорова саломат бошед рустамҷон раҳмат ташаккур ки шумо меҳмони барномаи мо ба маҷбурӣ омадед мо маҷбур ҳастем буритонаинша мо шумо даъват кардем гуфта гавзан то ахуҷа мебарафтаги ҳастими ё ту бисмертними ба ногоҳ чӣ хел не туям задамонамагар ба ногоҳ ва меҳмонат баъди 2 саату лекин туе ба гумонде баъди задани ман сони фиълам биёдагар аллакай аҷод шумо хистанат маро дар ҳарос гузоштед ҳа маҷбур накӯ просто ки ман даъват кардам илтимос кардам фаҳма додам ман имрӯз илтимосу бисёр ҳам зиёд даъват кардам ба паёмакҳо илтимосу хоҳиш кардам ки гулбаҳорхон занг задам чанд бор бале занг задам набардоштанд вале боз паёмак инстаграм боям навист расо гап задем ва муддати дароз ман зориву тавалло кардам ва он кас меҳмони харат сторис мемонтон одамо медонад гуҷонда будагиётона ташаккур азбаски гул асалпулодова ба барномаи мо дер кардам ва мо гулбаҳор ғафороваро ба барнома меҳмон кардем ҳа ташаккур саломат бошед гулбаҳорхон шурӯъ мекунем аввалин суоли мо медонед чи аст бояд чӣ кор кард ки дар зиндагӣ ҳасрат ғам нахӯрӣ чун шумо ҳамавақт бихандӣ хандонӣ ва як настроени хуб дошта бошӣ хоб дар зиндагиам сирри инро танҳо ҳаҷмнигорҳо медонистиям шумо ба ки гуфтна ба мо расид аллакай ба гӯшамо ҳар як инсон ҳар як одам зиндагии худашро бо дастони худаш месозад ҳаёташро ва кӯшишу ғайрат мекунад ки дар зиндагии ҳаёташ ягон камбудӣ надошта бошад ягон хел чизое ки ӯро ҳамин зиндагӣ ба чӣ мегӯяд нороҳат кунад ҳамин чиза ҳаракат карда агар ҳар як инсон ҳар як одам пешакӣ ҳамун чизое фаҳмида истода агар ҳаракат кунаду ҳамин зиндагиш ҳамчиш багирем агар масъалаи зану шавҳар ба асосан зиндагӣ ҳамин зиқишу ҳамин нофаҳмиёшу ҳамин як чизе ки аз зану мард вобастагӣ дорад анами оилабам агар зан наст кара ҳамин шавҳараша фаҳмад шавҳараш занаша фаҳмад вай хонаба ҳеҷ вақт ҷангу ҷанҷол намешавад ҳеҷ вақт унҷа як оила ҳамихе будиян инҷа 60 сол зиндагӣ ҳамихе стеварз ба 60 солагиҳошуна гузарондианда сони ҳама ҳайрон ки чӣ хел ва 60 сол боз зиндагӣ кара ягон бор ва хонаба ҷангу ҷанҷол оша ҳамсояҳо шунавидагӣ не бовардо карда нест не на гирияя на ҷангу ҷанҷол на овози зан на овози мард умуман шунидагӣ нестам баъд ҳамихел шумо бо як мухбир омада гуфтиян ки ҳамин сирри зиндагӣ дар чӣ ки зиндагии шумо ҳамин хел хушу хушро мегузарад хурсандона мегузарад ягон хел хонотан бо ин хел ҷангу ҷанҷол нест гуфта ҳамсоя гуфтиян чӣ гуфтиян баъд занак аку ман намедонам мардака пурсид гуфтиян баъд марди хона биромада гуфтиян ки рости гап ҳамин 60 сол пеш рӯзи туи мо занакти маслиҳат кардем агар ба ногума хонаба ҳамин фиълам омадагӣ бошад ҳам ту диди ки фиълам омадагӣ тегин гурезани ҳамсоя барафта чин гуфтиян не агар ман биёму ба ногу феъли ту омадагӣ бошад акс тияка ҳаму болоба чирдакай ҳамуҷана биромада мешинам гуфтиян то феълат фуромада наша баъд гуфтиян канаход 60 сол боз аку зиндагӣ мешавад ки ҳамин ягон хел ба ҷангу ҷанҷол мешавад апишти фарзандоми апишти ягон чиз апишти хӯрокми хай наход ягон бор феълатон наовардагӣ бошанд ё ки феъли шумо наомадагӣ бошад чӣ хел гӯянд укоҷон ҳар хел савол натие 60 сол боз ман чирдаканда шитиям фаҳмидӣ ҳамин хел шудагӣ барои ҳамин задои ҷанг ҳаракат кардан дар кор ки ҳамин нашавад ҳамин агар хай кӣ мегӯяд аку чӣ ҳолати ҳар хел мешавад зиндагӣ ба барои ҳамин ҳаракат кардан дар кор ки ҳолатҳои
зиқию анами чизо нашавад ҳаётда. мо хавотирем ки марди ояндаи шумо дар кӯча хоб наравад. Нема чердака таяккур монда ки хавотир наше. Чердака аст дуюми тазба. Ташаккур Гулбаҳорбону. Гулбаҳорбону овоза аст ки шумо дубора ба Ханикамон баргаштед. Сабаб чӣ буд? Бо ҳамаро сарҷам Хайрат ба Ханикамон баргаштед гуфта тохиша гуфте хариб дубора шуа карид гуфтааст ки гуфте. Ҳамиха гап бисёр шудагӣ гӯед дубора гуфте буди ки шуа карид мегӯя оз гуфте. Тарсидем. Дубора ба Ханикамон баргаштам бале. ҳамаро сарҷам кардед. Саид Ғозиев, Сулаймон дар Москва буданд ва онҷо зиндагии муқимиши худро ташкил карда буданд. Чаро як-якбора омаданд? Сабаб маҷбур кара овардам. Агар дидагӣ бошед бо Маҳмудхон Аҳрорӣ як барнома карда будем. Дар ҳамон барнома ман гуфтам ки ман ҳаракат мекунам ки Ханикамон боз якта шавад. Сулаймонҷонам биёяд ҳамроҳи мо кор кунад ва вай гуфт ки шумо чӣ дават мекунед? Ман гуфтам маҷбурӣ бошадам ман ва як кашовгар гирифта оварда мо якҷоя кор мекунем, фаъолият мебарем, чунки Ханикамон ин як фарзанди мо ҳаст. Ханикамон бояд сағира намонад. Бояд сағира намонад. Бале, ҳамин чиза бояд мо бо парвариш кунем. Боз ҳамин Ханикамон чӣ хеле ки буд бо ҳамиха шавад. Чунки чандин вақт мухлисо ҳама вақт дар кӯча, дар гуҷое ки мана набинам мегуфтанд ки Ханикамон дигар хел буд, шумо кати дигар хел буд, Сулаймонҷон ки дигар хел буд, ҳозир Муқимҷон шудаги дигар хел, якта шавитон гуфта. Ҳамин мухлисони мо бисёр талаб мекарданд. Шумо якҷоя кардед? Баъд ман вақте ки бо Муқимҷон ҳамроҳ тӯли 1.5 сол кор кардам, баъд Сулаймонҷон дар Россия ки буданд, фаҳмидем ки саломатишон ба рафтагӣ буданд вай кас, саломатишонро барқарор карда ба ватан баргаштанд. Баъд ба наздишон рафта гуфтам ки Сулаймонҷон, аку девонагие бас кунед, аку калатона кор фармоед, сину сол рафта истодааст, биёед ҳамроҳ Ханикамон чӣ хел буд, ҳамин хел бо Ханикамона якта карда бо обрӯи баланд чӣ хел мо баромад мекардем, бо обрӯи баланд Ханикамонро бо ба пеш барем, мо зиндагиморо биёнем гуфтам. Ана он кас чӣ гуфтанд? Майлаш гуфтанд. Яъне розӣ шуданд? Баъд омаданд. Гулбаҳор, яъне инҷо савол ба миён меояд. Яъне шишаи бишкаста дубора пайванд мешавад. Бале. Дил ки шикаст. Иқа сахт шикастагӣ набуд девай? Кафидагӣ буд. ҳамту хеле кафидагӣ чиз вайко барқарор мешудааст. Барқарор мешуда. Кафидагӣ ки пиёла кати чандин кас чой хӯрда мегардад. Коса об кати кафидагӣ кати мехӯранд. Аку моям ҳамин камтар кафидагӣ буд, хеш шикастагӣ набуд. Чунки мо якдигари мо кати алоқа доштем. Якдигари мо кати рафту омад мекардем. Муқимҷон киям, Сулаймонҷон киям, ҳамроҳ мо аз якдигар хабардор будем дар ҳаёт, дар зиндагӣ, ки чӣ кор карда гаштааст, ки чӣ гапу кор. Мо хеле не ки погиза шикастиму тамом, ман туя намешиносам, ту мана намешиноси, ин хел чиз набуд. имрӯз Ханикамон дубора барқарор шуд, гӯем хато намешавад. Чӣ ҳол дорад? Паи чӣ? ҳолаш беҳтарин. дирӯз дар Хуҷанд рӯзи 30 ва 31 март бахшида ба рӯзи ханда, бахшида ба задрӯзи ман як концерти рангин, як концерти беҳтарин шуд ки ҳамеша дар ҳозир дар ютубҳо ҳаст. Хато накунам, як 20 рӯз пеш буд? Як моҳ пеш буд? Як моҳ пеш буд, бале. Дар ютуб мондем мо, як моҳ пеш буд, бале. Ана баъд концерти аз ҳама беҳтарин дар ана ҳамин сол ана ҳамун буд. Ҳамаи ҳунармандо буданд? Бале, ҳама ҳунармандо буданд. ҳама якҷоя будем. Барномаи як қадар бисёр барномаҳо ман маъқул намешуду. Худамро тамошо намекунам аз бисёрӣ. Лекин ана ҳамин барномаи худамро ман бисёр чанд бора тамошо карда ҳаловат гирифта. Ман гуфтам ана акнун мухлисона дилошон ҷошпо омад. Ана акнун мегӯем ки ана ҳар сеш якҷоя шуд, концертошон хушрӯ шуд. Ана чӣ хел беҳтарин ханда, беҳтарин ҳаҷвӣ, саҳнаҳои ҳаҷвӣ буд. Ва Муқимҷон бениҳоят як бачае ки доно аст, бачае ки худодод аст, эҷодкор. Ва албатта ҳар як ҳамин хел чизҳоя вақте ки вай медонад барои кӣ нависад, вақте ки вай гуфт ани Сулаймонхоҷа мебиёд иштирок мекунад. бовар надоштам. Да, ман гуфтам албатта иштирок мекунану халос. Шумо коротона кардан гиред, навистан гиред.
بعد گفتم معلش خیلی من می نویسم و اگر نشود چی وقتشون وقتی همونا با نگاه میکنیم گفتم چون که وای کس با دیگر کار هم داشتن کو بله وقتی همونا با نگاه میکنیم و همه بچه جمع میکنیم تیاری میکنیم برآمده خوشرو میکنیم میبیام شما نویسید شما فقط همین چیزا نویسید که ما همین برنامه خوشرو کرده تیار میکنیم تمام شما این به خاطر نشید گفتم بعد و یا همین سناری کنسرت خودشان نوشتم تیار کردم و بهترین شد گلبهار چرا فرزندی خردکه که خندین کمون قهرمان در بچه‌ش نمیرسد در کجا در خندین کمون این یا من خندین ندیدم کمون خردکک هست. بود ندیدم به فکرم شما ندیدید وای خردکک همین هست تو برنامه شاید در پسی شما در چشم من نتو شما شاید در صحنه وای رو ممکن پناه بردید وقتی که گیگانت های اکولا های صحنه به صحنه میبرید خیلی خردکک موچای بوده. مایدچه اینجا نمیگردد دریاچه های مو به اکیام به ممکن قهرمان جان این برنامه به بینهایت یک نقش زور بازی کرد نقش یک مرد که بتونی بینی کلونی بینیشه با ما ساختیم باور کنید بینی هم خیلی ساختیم خوشره سلیمان جان هم جانده میگوید که تو به خدا فقط یک بینی داده که خلاص گفته با کشالکر میبرید صحنه به عجیب شده چه قهرمان هستن البته هستن. حاضر و یا اینستاگرام چی بلاگر شده رستم جان اینی جوی عبدالرزاق رو میگیرن و یا با درجهش با هر باری من با اوپمینوت کنید گفته میمونم سنی با من بلاگ میکنم خوشم نیم براستی گفت بسیار چیزایی هم میخواه وهای میپرتامم و اگر با شما ایسوری محبت کنن شما روزی میشه که قهرمان جان نمیتونه و نمیتونن؟ میترسم میترسن و زندگی کرا میخواهد که هر یک آدم عمرش سلامت صحت سلامت باشد گفته هم با وای سلامت چی احتیاط کر وای نمیکنم روزی نمیشه گلبهار جان اینجا من با شما یک پیشنهاد دارم چون بسیاری‌ها میگن که شما صحنه‌های خود رو پیش از شروع شدن تیاری میبینید خوب مشق میکنید بعدا من میخوام که امروز در برنامه ما یک در سه ابراز یک نقش رو نشون دهید که مردم گویند که در حقیقت استعداد شما مادرزادی است و هیچ یک تیاری و به تیاری به تیاری یعنی نمیتواند که مقصد شما رو این نشون چیز دهد. وای سالانده بود کو من اینجور دیگر خیلی وای کردم شما میتوانید زنی جنگره زنی پوشایمان شده زنی مور همین چند بار گفتم همین نمیفارد من به می کارتون یکم بار پول نمیبرد فقط کوچه به دلم زده است بهتر است می شیطان با شمار کنم بهتر بود شما با نیو چی؟ شیطان؟ حالی ما شیطان که خیش تبار شدیم می اکتی نیکو چی گفته هستی چی ما بینی خیش تبار با اکتی نیکو ممکن نی؟ حالی شیطان هم می من خیش تباری دوید نیش شوید اخوانه لباس تو نگیرید و نیش شوید چی به من میخواه؟ نمیدونم من راستی که میخواستم که در حیات دیگر چی شود من دیگر چی میخواستم نمیدونم من به میگفتم که پشیمانی سود ندارد آخر من به دیگر چی گفتم من برای چی من میخواه کنم من نمیدونم خیلی چی یک روز همش ناز میشد خدا دلش یفته چشمکش زده چیزی دلش برآمده کیسش رفته میبیام ولی وای من که بازی کرد است وایم نمیداند منه چی خیال من آجوی در حقیقت شما توانستید که ما رو خوش گردانید چون عهده نقش ما برآمده برآمدم سوال دیگر سلامت باشید سوال دیگر آن مرد کیست که همیشه در دوشنبه سیتی گلبهار غفور را پول میپرته شرم نداره کی گوش مبینه کوبنده یا بنده شنبه سیتی من پول میپرته ولی اون جوان کیست عاشق مخلص چرا پول میپرته مخلص برای چی میپرته برای اون چی به مازه گرفته خورید میگد
ягон чи дилхостатон гиред мегад ягон бозор парвидгар танқиси накашид мегад хароб нашавид мегад خیلی خوب هستن عجیب чиста мухлис якта وا خورده در نزدیک неоле و اون جان استنده و جان شما نمیروید اونجا میرم اگر دعوت من سفری هنری دارم روزی خدا خواهد انشالله از 15 ایون همین ایون عذاب میکشم من فقط همه ایون یا ایول بسوا میدم همین 15 ایون همین ما در طرف سیبیر کنسرت داریم همراه خانه کمان البته در سورگوت در تюмень در نیژنیوارتовск لانگی پاس بعد سانت پتربورگ از 15 تا 23 ما برنامه چند سفری هنری در شهر روسیه да البته همونجا داریم و باز تیاری همون با اون جوانی خوشبخت در اونجا حتما با شما روبرو میشه ممکن هستن مخلصانی که برای هنری شما شده برای سخن شما رو نشکستن چی هایی که توفا نکردن برای هنری شما برای شما رو دوست داشت صدقاً دوست داشتن چی ها توفا کردن چی ها توفا میکنن مقصد بغیر پول باز چی خالدینیک خونه با چیز لیمچه پیسته و بادام بغیر از پول دیروز راست گفتید نکی دیروز هم تو خواننده شدیستم هم تو تلفن شد الو گم شما клубничка میگفت گفتم نفهمیدم گم شما клубничка شما با توفه فرستندگی доставка میگیرید میگفت خب مالش گفتم از جانب کی فرامدم ایش داخل چه خبیه توقعت فرامدم доставка گرفتم نگاه کنم اگر نیستگی برای клубничкам نیستگی روش با میخوای یک коробка клубника в шоколаде است کو ام خیلی چیز بعد من آوردم کی گفتم کی شما با فرستندگم همون چی گفت کافه که همین چیز تیار میکند همو من نمیدونم گفت من بدادم بار گفتم تمام حیران شدم برای клубничкам نیستگی و پایینش به نمره تلفنی من نیستگی اما تاکسیست تلفن کرد شما клубничка میگفت من حیران شدم من گفتم نفهمیدم چه клубничка گفتم شما با доставка اومدگی گفت گرفتم برآمدم خانه خیلی پیدا کرد خوردم رحمت گفته خوردم انا اکنون کالا یا خیلی در فکر کی من بفرستند سوی باشکیز بعد همون کافه که من خیلی چی دارم چند بار رفته وای کردگی رکلامشون کردگی بعد زنگ زده گفتم که التماس همین клубника шоколади мама доставка каран همین کی مبلغش دادگی کی روان کردگی چه گم من точно میدونم که شما نگفتم چون که اگر شما میبودن سراز میگفتم که اینستاگرام реклама کو ягон چی کن لیکن точно شما نه راست گفتن گرید بعد گفت که وای ما با عرصه پرداخت شد گفت مبلغ بعد همخه بعد فهمیدم که یک تا مخلصی اشدی من یک تا در اینستاگرام نویست که моя клубничка شما با клубничка رفت میگفته نویست و فقط من клубника دوست می‌دارد بنیاد دوست می‌دارد و یک دودارچم خودش اشاری کنی بودم است من همراهی خواهرش امی کلونی بچش میکنم اپاش همراهی اپاش هم کورس هستم و بسیار خونه‌شون رفته اومد میکردیم و امی خود مایدچه بود حضور امی خود کلون شدگی راستی امین اینستاگرام و قندی بوستانی نماش قندی بوستانی شما ناموی عجیب داشتون رمز و کدهای خود بعد انا همون فرستندگی بود از من بینیای یک سورپریز عجیب وای میشد من به همون وقتی که من گفتم تو چی باید خمی کنی گفتم بسیار همون جورچه من بسیار هم خیلی چیزایی من با سورپریز کرده چی میفرستاند اگه غیر از پول که گفتید همین چیزی یادم آمد بهترین اگه پول فرستاند با نسته امروز مود شده است زورا فهمد امروز مود شده است زورا فهمدم برنامه دیده پول میکنی پول فرستاند ها تشکر من خودم میخرم سونی کلوب میکنی شکلات همون پول که باشد همه چی میخریم خریده خودش هم تو میخورم بیا همون شکلات ها تشکر گلبهار بانو اینجا سوال دیگر به میان میآید